guys, how you guys? Welcome back to my channel. Come on, Ningu Josie. Ashu, Madita Bingwalina. I'm a storyteller, guys, and come to the life of an escape. I'm a storyteller in Pulina Kong in books of TikTok, number. Louding as an end of nings and in Leve, and then using up in the power a little bit. But offer the advice roads each one. Hey, Umpalena was chose family if a deal. Because of 1%. Family fedile yar in the fella so now was able to expose the muntulu. Now today I am to blame. Our family ka fella ba about because of they blame me for the death of my grandmother. But I was just koko kana takata. Balumlo yimme all. Story time ngesisi. Usisi uthi awushozi mina ngikhuleleki bo babam. Umuntu uzokhuluma ngaye manje uma ka babam ngikhuleleki bo babam thina umama lesa sikhathi kudala yazi ukuthi abantu bebashada bana 16 15 basesebancane once uvela amabele bakushada so umama wathi yena mase ana 16 ngebaba sebayamlobola ke kagokwami bamlobola ke ubaba momlobola wamhlalisa kagokwami uri awushozi mewaka nanza kena sikolo bali bale bomthetha mahali bathi bamqhwedisa sikolo hore atsamaya ana kubahadi. Okay, sharp. I was choosing Tina Egitisi2. It's me and my younger brother. I go nami. I was choosing. What I was choosing. Egibo my father ne. Ilabantula boguti. Agu espelele. Tina school is quasi guta agu espelele. Wa espelele usabuyi. Very big belief yetu from go kale but uti abo rakhadibaka borakhadibaka kaofela ababalibana babelelebana go jartini ukokwambe angafuni ukuthi baye esibedlela baba nabantwana ejartini ukokwambe uyobabelithisayo yabona or okay so no problem oshozi first rakhadi wakumkhulu ubalebana my grandmother yabatetisa second rakhadi ubalebana my grandmother uyamtetisa third rakhadi ubalebana njalo yabona nami mina mangizozalwa umama makazozala umama mina wahamba wayengasekibo ayozala mina ke mina zange bangizalele like komahayini ngizalelwe esibedlela because of my mother wasuka from ngasekiba zangasuke kobukhadi azozala mina. Okay, kufika ukuthi ke nami ke ngiba pregnant ake ba pregnant awushozi ke ba pregnant so I'm a student pregnant ngiba pregnant so awushoze ngihamba iskala ke mina ngihambe clinic bangitshela ukuthi no from now on every week like uzoza cause overdue umntwana kaveli uthi ngitshela my grandmother uri hayi mara gogo wayithiking ba re ngwana ba tlotlhalla and ke overdue ke fitile 40 so no every week ke ya go clinic ugogo was like no ke tlo tshela sitlhare se sengwa o senwe o tlo tshwara ke dipeni then ke tlo belehisa uthi ngale awushoze ngithi mina angifuni ukubelethiswa kuwe ke batlobelehela kosibedlela uthi kokwamaki athule athito uthi ahamba utshela ubabami my father uzakimi nje ukuthi umama uthi uzokubelethisa kanti uyelana esibedlela because wonke umuntu lana egcekeni ubelethisa ugogo yabona uthi awushozi umama leso sikhathi bekasaphila hayi ngitshela umama ukuthi no mama ngifuna ukuya esibedlela umama ayisupport le idea ukuthi mina ngihambe ngesibedlela yabona uthi the following week ngiye clinic manya clinic sister angicheck athi you know what I think uthi rala so referral esibedlela if like ngivula 3 days ungakatetanga Friday ngiye Monday uthi Friday athi kimi athi Friday mawuzis go check up uze nezinto zasesibedlela uthi okay I was choose hayi if Thursday fike Friday vele ibeke already besingibhakile Friday ekseni uthi Friday ekseni mangizovuka preparing myself ukuthi ngiclinic ukogwami afike like athwele bakery like lathi athi nomntwana miphuza lento le uzoba right ura shows kube nenembe ezintshela ukuthi no ungaphusi uthi vele ngale ngithi gogo akinya koja silver bakhe kwasibedlela wathi ifike kusizeng and nakijile ubona uthi ngale vele ngithi angidli next ngizodla masele ngakuthi sibedlela kwenzakalani uthi gogo like I insist ukuthi inonto utoba right kanti kinka wena khale nakebelisa bora hadi hawo aswena mathomo ke tlo mmelehisa uthi awushozi vele ngale uthi kube na something in me it say no ala uthi ngale vele awushozi ngale ngeze uthi like ikubona like umuntu o restless mangeza uyaphithizela apenda and aruna kuthi awushozi ithi bomme basaparo ngizongcolela ne istory akusiyimi awushozi bomme basaparo bathawe bomme babathakathi arina kuthi ubusy uradi up and down opela sefela sa kereke press moya ha umotso hore ngase gotlele ngwana asho kanjalo usho kimi
awushozi I'm heading to a clinic fanele ukuthi ngesibhedlela athi umuntu nje ukuthi umoya wakhe uthi ngeke ngibuye nomntwana ngimtshela ukuthi kithathu yamudimoro kungana ketlalena ora ketlelena sisala ngokuthi usala ukuthi angeke ngiphuze mina lento ngenzele awushozi into engale e commission arivana ubone mawungabasa like istove so wabasa phansi man then wathatha lo mlotha lo then uba nalezi izinto ezimnyama lezi bisha mushidi lezi esithola ukuthi lezi kodwa ezinyazange zishe kahle so like ngathi uthathe lo mlotha wathela amanzi or something like ibhekeka kanjalo yabona uthi vele ngithi ayabona ukuthi akitoli entertain uthi awushozi thina ugogwethu sikhulise kahle and that was the first time ngisenze ukuthi lo muntu lo akekho right first time since ke uhula khulela kumuntu ngiola ne ngibe teenager ngibe ngaka bengicala ke ukuthi ngisenze ukuthi khona into of ngologogolo uri awushozi thathi bag yami ngihambe ke uthi lelo la ngofuthi umama mbeka khona ke eJardin umama okay nami angikhaphi uthi umama mla nendleleni sifike vele arsisime endleleni athi umntwana mbuya ngokhulekise man like uthi umntwana ngasola vele kulesikhathi esingaka buya ngokhulekise or awushozi reme ngozeleng vele umama angibambe izandla sikhuleke ukuthi hayi ngibe right umntwana abe right uri Elena athi mina ngiyakujikela la ngane yami ngoba soseduze nase clinic or awushozi vele ngene clinic mangena vele lo sister lo vele already vele sebazi ukuthi kuzoza abantu abazoyisibhedlela uthi vele bangicheke vele ukuthi umntwana how many centimeters useduze na hayi umntwana akekho duze usister lo athi kimi no what lana phansi go check like ngiku scoop yabona uthi baya ku nyazi bomama bateta nyazi bayamuskupa ukuthi umlomo wesibeletho ube ready to uzokhipha umntwana yabona bamenze kanti abhala nale file ukuthi then umskupile ukuthi umntwana khona ukuza amasini because bangisesibhedlela hayi the reason being isibhedlela ukuthi isibhedlela futhi kunesona and ibabona ukuthi udoctor ngakhona ukungibhuka for isizana if ever isibelletho asibe ready ukuthi singakhipha umntwana or okay awushozi ke namele go ambulance enye here sambe vele sisibhedlela masifike esibhedlela awushozi hayi vele ngithola ukuthi vele ngale wardini la abantu aba high risk abantu baba pregnant kugcwele vele uthi hayi ngihlale vele ebankeni uthi ngihlale vele ebankeni leso sikhathi vele ngithukule konke akaja silo yabona uthi hayi ngisuke awushozi ngithi ayima ngizithengela ukudla kulabo mama laba bathengisa amaplate ngaphandle egidini esibhedlela uthi awushozi ngifike vele lapha yana ngithenge uthi mangiyothenga lapha kube nomama naye bekaze ngapha esibhedlela azobona umuntu mara ilabo mama laba bring speaker nibiza ini speaker lokhu lakho kuza so mara kumhlophe sibiza ini ngesizulu yo kona lokho yabona naye bekaze ngase esibhedlela uthi umama vele angibheke athi ingane yami la uvela khona kungalunganga uthi like awushozi kinale stress sokore nyakoja ngwana ni stress yabona uthi ngithi angalunganga kanjani uthi umama athi uyawudinga umkhuleko can I pray for you or awushozi like ngi-irritated yazi izinto ziningi ngithi mama mafuna ungithandazisa afuna ungithandazela ngicela ukuthi uze ngale wardini la ngihlale khona ngiyacela but manje like I'm hungry uthi awushozi ki-irritated ake bahleselo ngikhathele ngivuvukile yonke into ibhlungu nje uthi mama athi hayi uthi mama athi hayi uNkulunkulu abe nawe umntanami ube right kholotete umntwana wakho hayi awushozi ngitsamaye ngifike ngale ngidle uthi hayi kube nalabathi laba babe ema-clinic abeze ngapho soba-check because udoctor ubuyile kusiza azoba check uthi hayi awushozi ngifike laphana udoctor angichecke udoctor was like ayi wena yazini hamba uzobuya hamba ekhaya uzobuya ubuye on Monday ura awushozi zathi leo no Friday athi Monday uphinde ubuye direct uze ngapha hayi awushozi udoctor angitshela ukuthi Monday uzongizabe sangibhukhele for i-theater C-section because of saying na 42 weeks and it's dangerous for the child so engeke khona ngibhukhela manje because of already sekugcwele uthi isibhedlela sasemakhaya already sokugcwele ke but Monday mina first thing to Monday
first thing Monday morning ngize ke bazabe ready for me. Okay, awushuzi ngiphumeke esibedlela. Uthi mangifika like egate nasesibedlela la sophuma vele khona. Ngiyamthola lo mama lo yana ngithenga ukudla emini. Athi kimi athi mntwana ngicela ukukhulekisa. Ngicela ukukhulekisa athi le ndlela uyahamba like inale inemeva. Inemeva iyahlaba. Uthi asho kanjalo umama. Ora awushuzi I'm pregnant. Arikulo like ma black person unama superstitions wakho ufuna ukungibamba lo muntu lo angimazi yesu ugqoka into white but ake motsilo wona uthi ngishaye uvalo awushozi kisabadla hore antwara anrapelele yokulona ngithi hayi mina mama ngithandazela ungangibambi yabona athi mntwana le ndlela uhamba yinzima ora awushozi kitlapile kuhore kitile mofruhu kajika hona no bangitshela ngeMonday I'm tired I just want umntwana ukuthi aphume esiswini umntwana bamcheckile kusona umntwana right umntwana umuva kahle there's no problem umntwana hayi awushozi hayi umama vele agcine vele angangithandezelanga because like bekisabadle to be honest hayi ngibele taxi ngihambe ngendlini mafike endlini gogo uyamangala ha wena wabuye kuphi umntwana why hawu ngithi gogo ngisho ngisise pregnant ngiyangibona manje bathi umntwana wayengathi ngathi iphuza lamanzi ngabe sanjisona umntwana utetile yabona ora awushozi ngibe na listing ukuthi ngabe ngiwaphuzile yazi nami sengikhathele ukuba pregnant ora awushozi you know ukuthi those last days the pregnancy ukuthi utrainera nomkhuluma like uyatraineka alright awushozi umama mbele angitshela athi hayi khululeka umntwana uzoba right khululeka ungastresseki ungazikhoseli stress because of gogo futhi umntwana at the same time ora awushozi Saturday ngilale Sunday Monday morning ngihambe vele ngesibedlela hayi mangifika vele ngithola ukuthi vele bangibukhele ukuthi ngiyothola umntwana ngisiza cause umntwana akaveli hayi awushozi angifika vele ngale season bangenza isiza awushozi umntwana vele aphume kwintombazana umntwana aphuma right ngize ngimkuku umntwana vele uphume akhala ngize banze bambekelana vele bangikhombora umona ke moyini ke ngwanyana bathi okay bathatha umntwana bayamrepa ke bamfaka ku basket yabo le umbhede yabona ora awushozi kilapile I'm tired ngibe nomntwana emini uthi hayi bangise ngase wardini awushozi kilapile but I cannot sleep because bathi abantwana bayajonjiwe esibedlela uthi hayi kube ukuthi like lastly khona kunomama onama twins so like naye she was tired umama athi kimi athi you know what emangilale nyana ugada abantwana bami but because nabelele ngasebodeni then abantwana ngibalethe ngapha kwe3 ngibagade ngilale lene nalale nyana lene namakavukala nami ngizothatha like inep nyane kilobona or okay silinde ke after visiting hours after ukuthi uhamba lana vele abaphushele ngakimi labantwana la umama alale hayi after a while avuka umama makadalana athi no bashiye ungaba shift bashiye khona lapho ngizobathatha lapho mangimabonyisa and then when you can rest nami ngizokugadela or awushoza ikirobale ki rest or ngilale befuthi ngilale isikhathi eside ke because I was so tired uthi mangivuka vele ngithole vele umntwana like umntwana beyangasi umntwana okhalayo ngiyamthola vele umntwana sekafukile but akakhali umama naye khona umuyisa umntwana kwe1 ayingibonge ithi sesingiyabonga umusa wakho bengikhathele athi kimathi hamba uyogeza ke hamba uyogeza and then ngizosala nalabantwana lapho so already it was late ora awushozi kitsama vele ke tlhapha uthi mangiyogedla ngitshela no sister ukuthi hayi ngisho umntwana ngiyogeza because bayakhona usisi ewardini usister ewardini uthi hayi ngihambe vele ngiyogeza ngibuya ngithula umntwana uright ngimshintshe umntwana ngimgqokisa izinto ezi-warm cause sekuyabanda sebusuku hayi kube right ke awushozi kube late ifamily yami mina engakhona ukuza umama mbeka semsebenzini bangwana umntwana emini ebusuku angeke bakhona ukuza abana transport bathi hayi sizoza kusasa masizokulanda ke if bayavuma ukuthi ulande ngibatshela no bathi ngolala 3 days kusho nizoza sasa nizombona okay no problem awushozi at into wrong mayizoyenzeka you can sense it igazini lakho ukuthi yabona la ikhona into office oyenzeleka or awushozi amangicela ukugeza sekulate hayi siyadla sicedile hayi no mother newborn ama twins siyaxoxa nje siyaxoxa ngabafana siyaxoxa izinto eziningi zasama family siyaxoxa or awushozi funny enough ne mina ubuthongo obungangiphathi ngibathe ngiyalala ubuthongo obuthi next bungangiphathi ubuthongo ukuthi zithi 11 12 kavuhuwa kyamunyisiwe abantwana kyalaliwa solo mina ngihleli uthonga ngomphathi or awushozi ubuthonga bomphathi towards ngabo 2 so khana ngiphatha ubuthonga or awushozi ake Robert so athi awushozi ema family wethu sonke ne
i-family member isikin, especially if uphilana every day, like wamuka kamungu uyakhona ukupick up umnuko womuntu ukuthi this one umnuko kagokwami, lo umnuko kamamami. Umuntu nomuntu nomnuko wakhe emhlabeni. Ora ashozi kibi thileke broko uthi ngiyakhona ukuzwa umnuko kagokwami, uthi ngiyazi ukuthi la kunogokwami. Ora ashozi kakhona ukuthi ariklona ukwalethe mahlo but ukudlule like sirithi like in front of you like this yabona. Or awushozi like ngizwe ukuthi manje sikhona isithunzi esidlulayo yabona. Uthi mangivula amehlo akibone umuntu abari kibathakele thuho like ngishaya ulunuvalo ngishaya uvalo ngathi lengishaya lana. Uthi ngithuka uthi ngitheke empedeni umntwana ukhona ulele uthi hayi ngibile empedeni vele ngilana. Or awushoza wafeta abo ma 5 minutes still uyamnuku ngiyawuza ukuthi ukhona. Or awushoza mina umntwana abe usumntwana okhalayo kulabo bantwana abaphila abalele. Uthi nomnuku ukhona awushozi but like ona no angisakhona uperform angisakhona ukuvuka but ngiyawuza ukuthi umuntu lo athi sirithi selake sibona for the second time. I'm in hospital uthi sibona for the second time uthi awushozi ngicine sengishaya ubuthongo just like that but isithunzi ngisibonile hayi ubuthongo obungishaye awushozi mangiphaphama ngivuke ngithi ngibheke umntwana. Abo sister bayarasa abantwana bayarasa emunsana abantwana sekungamatha ngabo 4 munsana abantwana bayarasa awushozi mangiphaphama ngiya ecourtini ngithi ngibheke umntwana nomntwana moshonile. Umntwana ushonile, umntwana yabanda, umntwana ufrisile. Umntwana beka right, umntwana uchekiwe before solala, umntwana beka right, everything BP be right, everything umntwana heartbeat, everything umntwana be right. Umntwana ushonile, ngibiza usister umntwana uyabanda, umntwana uSteve, umntwana iglobal or awushozi ngithi umntwana ushonile. Sister bathi hayi wena, umntwana ushonile sister vele usister babizane babafika umntwana vele akekho emhlabeni ushonile. Or awushozi kubo ukuthi they are trying to find out what happened. Bombeke empedeni, bomongise kakhulu. Awushozi ngwana uthokufethi. Akuna any signs yiham, akuna ukuthi uhamo ubisi, akuna the signs sha everything. Umntwana vele nje waqima just like that. What awushozi I had to call my mother ngimtshela ukuthi kwenzekeni umntwana ufusumthola shonile. I called my father ngimtshela ukuthi umntwana ushonile. Awushozi the following morning basikithi bayeza ke mabafika isibedlele bayabakhomba umntwana ukukwamazange ezesibedlele kuzumama nobabam. Mamkhomba bayamkhomba umntwana babamboriswa arrangeile vele indaba zokuthi umntwana uzothathwa umntwana ongqabele egcekeni ekhaya. Uthayi arrangewe bangidischarge awushozi kizamaye. Masifika endlini awushozi athi masihlika size no umntwana mazange bamthathe ngeyesh. Awushozi uthi mina umntwana nami usuke ngasemochari phansi wafaka ngaphansi ngimuva kwebhaki ngimuva kweveni bamfaka ngimuva kweveni ngimuva wagibela mina nomama ubaba mina uya driver. Or awushozi mohleli ngemva kweveni uyakhona une window leli ilisemuva kodwa uyakhona ubona phambili. Or awushozi masiza so ugokwami like RM uthi already 16 so ulebeletse straight go gating uri ibhaki yeza awushozi aburhandi bam urise baba informile nabo bakhona achifta uyemeso ubheke straight imoto. Or awushozi ngazwa ngishayelwe ngivalo athi levalo libele ngishaya lesa sikhathi ebusuku alan repeat agape or ka utla lempetha uthi ngisabe ukutshela umama mphela ukuthi gogwami like ngathuna isandla emntwaneni azange ngitshele umuntu awushozi something avele ngasithulela hayi lelo langa umntwana vele safika masifika ubaba like yena beyafuthi umntwana angcwatshwe the same day gogwamathi hayi umntwana angcwatshwe the same day uzongcwatshwa ngamatha the following day. Alright, awushozi kube ukuthi vele ngiyahlala endlini everyone shocked abazi ukuthi bathini like akunamuntu onama answer even doctors bebanganama answer balavele bathi natural death umntwana vele wacima just like that. Uthi awushozi I'm 19 years old ngaleso sikhathi into le mayenzeka and le picture yokuthi nginomzumunuko kagokwami ngiyabona sirithi kusibedlela or awushozi ayikhona uxukhwa like
engqondweni yami like ngathi iyadlala la ngathi yenza ama flashbacks now and then ura awushozi ugogo wami makakhuluma nami ngimbheka straight emehlweni athi yabona umuntu makayenza something wrong ashalazela ara awushozi umuntu akangibheka ubheka phansi uyashalazela uthi ngimbheke ngithi kanti gogo yini uthasha athi asi next athi umuntu oshonile ubheka phansi ushonile ubheka lapha ubheka phansi akabheka abantu emehlweni ora awushozi kulalwe ngo4 ekseni ukuvuka auto on top of that mina 19 mina umntwana my boyfriend uvele wamphika nje sathi ngipreg wavele waphika sisi waphika yonke into wavele wanyamalala just like that I was all alone bengana isupport le ukuthi ngasupport my boyfriend ami ngimcocela ukuthi normal nginenkinga ngisele ngabazali ngisaba ukubatshela ukuthi kahle ngathi inkinga ilo mama lo ora awushozi hayi umama vele kuseni abageza umntwana bamgcokise bambuyisele eboxini awushozi umntwana yonqotshwa ngabo 4 ekseni anqodo vele indaba idlule awushozi hayi like kibe ngiphatheke kabi isikhathi eside ngiphatheke kabi ngaleso sikhathi mina manginomntwana my mother nabeka pregnant mangiba nomntwana umama beka preg but besingazi hayi isikhathi masiya ayisiya vele ukuthi ke umama pregnant nyanga brother yami ura awushozi hayi babe excited ukuthi hayi at least uNkulunkulu like uqulele ithapeli especially my grandmother was so happy uNkulunkulu akathathi kuphela ya replace yabona hayi awushozi umama mami ahambe ke ayenze akhulelwe nakebele kosikolo concentrate on my books trying to move on from lento yenzekile ura awushozi umama mami kube ukuthi naye ke uhambe iprocess yami mntwana isikhathi safika ukuthi funa tete umntwana kavile hayi gogo naye aforced ukuthi ufuna ukumtetisa gogo wami umama mali remember my grandmother abantwana bakhe bonke uyabatetisa akekho ngamtetisi yabona so awunona xokobelela ngosibhetlele kamo akanona bela ngosibhetlele kamo mwana ramele have some khwaza mayo ngosibhetlele batlamcheka ngosibhetlele bara bana bakamo babelekhela kamo yabona what awushozi ugogo aforcing ukuthi umama amtetisi my mother was like no mina ngitete isibhetlele hayi baba masupport umama ukuthi hayi umfazi makafuna umtetisi isibhetlele mina ngizamkhapha isibhetlele ura awushozi umama mahamba isibhetlele awushozi let me tell you ke ukuthi umama azange abuye awushozi my grandmother was fighting ukuthi umama ahlale endlini angatete isibhetlele umama mangafo ura awushozi umama uyesibhetlele ayoteta ayisibhetlele umama kafika isibhetlele awushozi mama ateteke afike vele bamtetise umntwana umfana my younger brother avele uyanga brother and then umama mami unfortunately angaphuma isibhetlele bafonela ubaba bamtshela ukuthi no umfazi wakho unfortunately we lost her but umama uphilde kakhulu so bamlose just like that azange survive awushozi thina sinenguthi kuvela abantu abayi2 kuvela umntwana umama ushonile awushozi leso sikhathi it wasn't even 2 years umntwana shonile ayingahlangana umntwana shonile awushozi now my mother passed on bekayobeletha awushozi the day ashonile umama ugokwami wahamba norahali wami nomama nobaba bayobona umntwana bayobona nomama awushozi urahmani sengitshela ke urahali wami ilasibone ke ubaba ukuthi my mother was like ke moditse my grandmother ke moditse hore aska ya hospital ate motho ya ngo hospital lobe ha ngwana wa kampo ha utlwelle ngiyautlweletse nna ngekatse kole re lela taba tse ding bona hona no ukae ke bakhala hayi ora awushozi umuntu bekathetha ablame umuntu oshonile ngitshela urahadi rahadi ngitshela ukuthi hawu ukwa wena nantswa umana hospital ari ke fault ya mama hawo wana dumele hore hospital ibile le papa hawo lena o ro wana dumele na gapeletsa hore mama ha bele hospital because it's hore na everyone mo family ngre bele hela ka mo charity ule awushozi beka njalo ilanga le funeral lifike awushozi ore mewaka my grandmother bekamzonda kanisibone lezo sikhathi ukuthi bekamzonda awushozi ngefuneral beholibulu tsaka fast kokakana sabatle like to dwell on things beungasana funi next ra abuluki wenga pela atsamayeng motho wa modimo o belehile ha botlhoko bilutho o fetsa ha botlhoko atsamayeng mmoloke nga pela setlholo ntse motho go di icing sebaka se stelle awushonzi mina ifuneral ka mama it was fast but we fast service
umama wangcwatshwa kwasala umntwana omncane umntwana urahadi wami lo omncane lo ngicocela ukuthi kwenzakalani wa-offer ukuthi umntwana uzomthatha namkhulisi akana problem because lesikhathi bayangasebenzi hayi awushozi ngifeditse no I'm looking for a job ngiyamfuna ngiyamaketha umsebenzi angawutholi ngiyamaketha umsebenzi angawutholi bonke abantu bengifunda nabo sebayasebenza abanye sebaya freelancer mina nothing is happening on my side uthi hayi awushozi kube ukuthi le ntombazana le bengiphila nayo like ke batho baba kana kereke ya day yabona so uthi athi kimi one time hayi mari wena time saying asaba rekrekeng man like you saw ditle mahane awatlo ya kerekeng wasinge batlo ya kerekeng wabona alisaba kerekeng uthi hayi awushozi leyo langa nami ngivele ngivume nje out of the blue curve ayikhetha samali wena ngqoke awushozi sihambise esontweni uthi masifika it was my first time ngiyakulela bandla lelana mangifika hayi bayangibiza ke uyangitshela ukuthi mabakubiza yaphakama uyalandela lo muntu lona and then yena uzofika kubiza utshela ukuthi ubizelani hayi abashozi bambitsa vele yaphakama ngithukiwe phela ke first time ngicela kereke ewu mangifika lapha yana ubhuti athi ngifuna umuntu omdala wasekini kuphi umuntu omdala wasekini ngithathi mina nginobabami nebo rakhadi bakaloko kwaka mona no kitlele chomi yaka ake batla motho moholo ke batla motho moholo ke re motho moholo a teng around abona uthi lo bhuti lo athi yimathi phakama ubiza umngani wakho ngihambe ngiyobiza umngani uthi mangifika afike ubhuti athi ucela ukuthi ngibuye nosisi but sibize umuntu omdala yabona like sibize angeke ubhabiza ini bathu abantu uzukulalela ukuthi izinto zakho akusinto uyimela or something yabona uthi athi ufuna umuntu omdala uthi hayi ufriend athi no wathi ngoba mina ngimncanisale ngane ngibiza umunye umama ufriend umama lo uyamazi ngibiza lo mama lo kube uye uzumlalelisa message cause message abantu abadala kubizwe lo umama vele afike ke akucina mphansi ke ubaba afika akhulume athi umntwana akho kuphi orke magalo umntwana nami athi ngwana ha ukugayi awusi ngwana ha ukugayi ngwana ha robala uthi ngimangala umntwana mangalalanga arike ngona arobala ngona ukugayi ithi mina umntwana amushonile ari ngona arobala ari ngona umarobetse kutletse bana ngona arobala ora soze ngithukwe like akulona umuntu akutshela into ne kube ngathi na something ethi ingqondo yakho ngathi ya shifta kancane ngathi asasebenzi athi ingqondo yami ibe like that asho angisalalela lokunye like ingqondo yami ibe blank ngiphume esontweni mangiphume esontweni friend angibuze what's going on shocked I don't know what to do shocked mntwana angalalanga la mntwana lele khona arike mabitla wabana ngwana arobala ukuma bitlabitleni wabana utletse bana ngwana arobala awushoza umntwana ungcojile kagokwami umntwana ngimaza save umntwana ngimbone ngomama amahlo afakiwe eboxini ngwana arobala utletse mabitleni jwankoze ukojareteni yabona uthi nibe na listing ukuthi lo muntu angimbelieve man like ubulela nolwana yabona uri awushozi hayi ufriend athi kimi athi hayi wena ntabiseng ngoba ngathi unenkinga let me refer you kulo mama lo usebenza lapha la sebenza khona uyiclean like ilabantu abagqoki amabits so maybe nangakhona ukureferela to someone onga interpreter everything le ungayibelieve or wait thinking ngicela uncede but mina nginamali yabona nginamali ukubhadala but ngizotshela ubabami angithumele imali and then we can go ora awushozi ngifonela ubabami ukuthi hayi manje ngine emergency ngamchazela ne emergency ebhatla ngichelede so please baba kupelo ndobele chelede is very urgent uthi baba angithumele 1000 rand without even asking any more questions avela ngithumele ke hope hore bona I believe ukuthi izoba right khuluma mala manje I believe ukuthi izoba right le mali or itla shota na ngipha ebaba right kaleboga or awushozi ngitshelo sisi ukuthi akusasa mawubuye emsebenzini sihamba ukhulume nomama ke sihamba ke salapho kulo mama lo azokhona usinceda usisi athi umama uthi khona umunye umama uzosireferela kuyena ngeke khona ukuthi asihloko sisi uthi awushozi mina indaba ukuthi ngaluzo umntwana like affect kakhulu mentally bengase umuntu ojolayo bengisaba ukujola bengisaba ukuba preg bengasajoli uthi leso sikhathi awushozi mangesontweni nosisi besile ngina 26 years akina motho since ngiba nomuntu lesasikhathi ngiba pregnant ngahlala boma close to 5 years ke sina motho so lesasikhathi mangesontweni bangitshela kangwana amabitla and then I was like no I need to find out or mabitla akukai or umntwana bamguphi or like
as much as lo mprofita told me these things, but like benginene this thing ukuthi bemntwana bamgobhulile bayomncwaba somewhere bathu bamutswije uthi I didn't even think about ama family members benca ukuthi abantu phela khona umntwana masemncwaba bamgobhulile bahamba bayomenza izinto yabona or like bekunale that thing, but I couldn't tell my father ukuthi no ngibe esontweni bathi yabona. So ngiye because of I wanted to find out ukuthi why ngasebenzi, why ngawuthola umsebenzi yabona, because abantu baya freelance abanye bayasebenza ko retail, but then still akikre miracle, even iskoroponyana job akikre selo, so everything imnyama kuvalekile. Uthi awushozi hayi lo mama lo la kusebenza khona umngane wami athi vele asireferele ke asikhaphe khulu mama lo uMakhosi. Ora awushozi akifihla kuMakhosi, uMakhosi azilahle phansi balonke ngaka hemborile nkoteni afite adilakhe kufatha uthi avela ngibheke arona ngwana ngikadimeni angibize ngisibongo ngwana ngikadimeni uthi ngithule like ngijugile are ngwana gago a robala athi mama kwa ngalalanga athi egcekeni umntonakho umkojarteni ari hotletse bana ari wa kwa ge go le sepetlele sa bana ba gotletse bana ko jarteng ora shozi ngamangala bana kanjani ari wa ku kwa ha o adirile sepetlele sa bana ari ko jarteng ale na gotletse bana awushozi mina ngazi kukwamabelethisa abantu, especially my family members, ngazi ukuthi vele abayibhedlela ubelethisa abantu. Athi uMakhosi athi ngwana hao gogo kwa hao arobala arina le ibulukile just a shell ngwana hao gogo kwa hao and waitso ngwana hao gogo hao monkile uthi ngithule akere waitsa ngere arvuma kidumele kere yebo aruitse bang hore gogo hao monkile ngwana uthi ngimchazela ukuthi esibedlela kwenza athi why bungakhulumi the whole time wano sabu because ndutse if nolubule mama hao ngikaje kwasaphela ura shows like in sharp or this person she's the reason ukuthi why mama mashonile arilena lelithule mama hao ali abato tsamaya ko seporo sa kokwaleng ena ba tlo le nkalele thu but wena wa survive ale ngwana survive but alata ngwana ntsa phela arku mama hao nna tshwantse le ena tsamaya but mama hao le nagana wa survive ngwana ko o tshwantse go tsamaya ngwana ko hene wa survive mama hao uthi awushozi ngithule umama athi mina ngakuphi imithi ufike uyihashela phani kokho ngekho are everything ibuang it will reveal on itself utabona azontse o tlhape tsontse lo kise bophelo ba hao tsontse lo ba dise ngwana wa robala ngwana o la everyday o batla wena are ngwana hao a robala tsontse ye ha lokisa le hae papa ho kae nje uthu baba mo ya phila are papa ho tsontse o atleng ke tlo mmollela hore mama ha o etsa yo uthi awusoze ngithuwe ngiqala ngithini kubaba uthi hayi ngithuwe ngithi hayi ngicela uncede mina qala before ngathi ngihamba nyaka kwami ngemithi nceda mina qala ngeza qala lififilele ngobophelo ngibaka and then ke more gang steps or I'm going to tell my father or I was choosing ngihambe ngiphethe ke kumama ngiphethe mangelo ku3 athi no this time you need to come back with your father or I was choosing ke namele ke tsamaya ngiyithi uthima ngiyithi ngicela ubaba ngithi ngicela ukuthi ungikhaphe sit down because baba mbeka nebhaki ngikhape sit down sambe sithu or I was choosing ke tsamaye le my father ngifike edrobheni ngimtshele ke ukuthi baba mina ngihambile ngayisontweni kwenzeka so a couple months later abe sengiya ke kuMakhosi ungitshela so yabona or I was choosing my father like beka shocked beka pale armanaka ampona ke fela so ke lwala ke bomontsho ke lwalisa go gore nna motho ampoditseng gore mama ka kena nkileng mme wao ne ke sa kholo ha lona no mpotsa yona ka khona bona gore nto ke nnete ha khona le rona o le ko tropong khole kwa nna ke le mo hae but motho a re botsa nto e one ore a shozi ngabona lapho ukuthi modimo teng uNkulunkulu teng ore a shozi ngimtshela ukuthi umlokho sithize ngezena ubaba was like asihambe manje
asambe manje re tla bo boshogo a one taba re tsamayeno o tsa shoze se drive ke se umakhosi sifike umakhosi azilahle phansi makhosi awushoze akhiphe ukuthi ugogwami wonke ama firstborn abantwana bakhe bayashona o ama lastborn bana babona bayashona bonke ugogwami bonke labantwana labo ubancwa balapha egcekeni bonke labantwana laba abantwana bamsebenzelayo uri awushoze thina sikhulela like community la khona le there is this trust ne evule like khona le ngiteni ngazi inama 10 nje understand like kunama 10 la uthola ukuthi abomama abadala base community baba phanja a piece of land la uyotshala khona ama vegetables utshala ini awushoze mina i10 kagokwami asiyiyo aribanyana batsene kutini ngayi cause sibona amalanga siyalala ukena bani awushoze i10 kagokwami konke lamatela is the best hlala green every season hlala ku green lapha yana but ugogwami wonke lamatela laba bogogo bayakunabancedisi ugogwami uphila kotening ali 1 every day ngiyakumbona kungena umuntu ulateni but iteni la it's very clean, it's very green ihlala nomhla abantu khona uhlala umanzi athi umakhosi was like banaba bonke ibe futhi abanye sebakubadala basebenza lapha etenini arikukwa how unka for baneng ba unka ngwana kaofela abantwana bayashona nje uya ngale tenini abantwana babereka kotenini ari why tenini ila lesatsela awushozi kanoma ungeza emini ukuthi ulile ne asetenini athi uyokubona usavele noma ungahamba slow ukathi emawona moskabatamela every time akekho umuntu ongene ejardini egate etenini kagokwami akekho akafuni like thina sacabanga ukuthi maybe like she's very protective of izitshalo zakhe kanti no lapha yana kuphila abantwana befamily yonke lapha yana abantwana lapha bakoteni babereka koteni ngibana hala awushozi mina ugokwami unama vegetables una le green pepper jedi right the green beans ara awushozi umuthola una le tena hike is the best kuonga amateni ariko community bayamazi ukuthi tena yakhe i right uye if let's say amateni lawa amanye akayenza ngahle ngizanikhela nginiphi ugogwami ke lo what awushozi kokwakhe kokwami ke kwa wasaparo mawuza setening utokwa opena sefila mawukho uya ngasetenini utokwa ka sefila awushozi are mona lengiteni is like kunendlela like main road nijampela ngale then kunala iland balikhathile vela ama piece kahle ile trust le ikhona like it's under of government iphela bomama abadala indawoni ukuthi abogogo ba exercise basuka ba hore abayenzi next the whole time uthi mawungeza awushozi every day kesefela umeula uthi makhosi asho ukuthi abantwana abala ifamily bonke bangali arona no utsere mmewalo ne kena tlokomela bana bale kena mmi wa bana ba kaofela kako so you need ukuthi sika senze ritual ukuthi siyamncwaba umama futhi samncwaba futhi umntwana but we need to fight this thing cause umama uzokhona ubona ukuthi siragona ubona urwetsahala makhosi was like baba mina ngicela ukuthi ungasaphindele ubile ekhaya wena sisi ungaphindele ibile ekhaya until siqeda le ritual esizoyenza ura awushozi ubamama avume nami ngivumeke akumele ukuthi sofuna indawo la singahlala khona my father masiphuma umakhosi baba mathi ayi nakuyahaya kira ho papa ba rile ara ena kuyahaya mama ka sibonisile nakuyahaya ura awushozi ubaba mahambe nine namba kamakhosi njalo makhosi ukuthi ubaba mthethe ukuthi ekhaya athi nomuyeke iprocess is continue ngayo through wena ungayi ekhaya nike nahambe ura awushozi ko papa katsamaye hayi ngibeleke mina ngika mngani wami ekela bengihlala khona ngibele awushozi ubaba mangazongikhapha nyaka friend wami ne nanendleleni athi mntwana wami yazi le nto lena inzima like inkimitsi like ukuthi sakuthokora umntwadi yaka akangitsaso abana uthi baba makhipha ifoni yakhe athi baba mliyana amafoni ayithi ipope ifoni yakhe le touch screen athi yimi athi bheka kuma account wami ukuthi nginamali ura awushozi sibheke le engelena bina about 21,000 and imali bina kuma 11 ngimtshele athi thatha yonke le mali utransfer ku account yakho
ukuthi uzokhona ukuphetha le ndaba le yomntwana. Nithi manje babona usalunganamali harake nalona child imokontongo kebele. But le asibekele ukuthi soyihamba kiyo kumakhosi uthi atransfer yonke imali ku-account yami. Ashuze baba makahamba athi mntwana yakwazi uzuyilwa lento lesizuyilwa sizoyingcoba. Angidrope ku friend ubaba ahambe. Or ashuze awubaba hambe ngimfonele after an hour ngimfonele awubaba athi hayi sengizofika ngasikudala right ungawari mntwana ukhululeke. Hayi ashuze baba hambe. Kanti my father, that was the last time ngizokhuluma naye ngefoni. Baba mbathu ngene ngaphansi kwetracker awushozi papa kanaka phihlikile. Bekaphihlikile. Like aphihlikile bengeke uzumrecognize. Phihlikile ngikhulume naye late nyana leso sikhathi azabathi hayi ngikhulule ku right. How langa la shona ubaba ngiyamfonela. Ngiyamfonela ifoni like ringa yodwa ngiyamfonela. Sathi uthi emangfonele le popotwana cause yarasi ya irritate ngifone mangifona ifoni answera umunye ubaba. Hayi baba thi constable sothi constable mangumangi ngawuthusa. Hawu ngisho ukuthi hawu constable kwenzakaleni ngobaba athi ubabakho ubabakho bani baba ngithi yebo. Athi unfortunately ubaba kho be involved ku car accident. Baba hotsamaya kakhulu ejwami ngimchazele number plate ngimtshele RA ukuyela umuntu lona sithola izinto zakhe la ube involved ku car accident ku kai. We've been trying to contact the family at least na ngoba umntwana wakhe sisukutholile. How ngifonele ekhaya already bebazi but bangangitshelanga. Awushozi ngibe isiphithiphithi kehlakahlakane ngifonela umakhosi we lost our father. Umakhosi was like don't go there. Ungayi lapho uzoyengela ngomncwabo ekseni ubaba khoma kangena ungene unqwatshe uphinde uje uhamba. Athi don't touch anything. Your grandmother knows ukuthi nenzeni. Or awushozi ku prepare umncwabo azange ngekhaya. Prepare umncwabo the rahani bebamfonela bebamkomanya. My grandmother was calling me rohanyetsa wasake uthi awushozi azange ngifuna ukwenza izinto eziningi. Uthi awushozi bamama bayumncwaba azange mina ngiyemncwabeni. I didn't go emncwabeni ngathi ukuthi you know what, for me to risk ukuthi nami ngimlandele I rather stay. Ngidlakoni bithi la hayi hekele right. Urashozi mina ubaba wangcwatshwa kumzali wami osele ukugcina emhlabeni azange ngayi. Ngabona mina ngama picture abantu basemncane azange ngayi. Uthathi leyo ngacima ifone midnight ebusuku ngayicima. Ngathi I don't want anybody to contact me. Ngacima ifone bamncwaba ubaba awushozi after the funeral. Angahamba ngaya kumakhosi wangibuza already na uyilo lempili. Ashozi I was like no, I'm ready. Ngifuna lo babami lo mamami ngidlala nomntwanami. Ashozi ngihamba iprocess nomakhosi or ashozi me ola beke minyaza but for me ukuthi baba ngiphi imali yakhe yonke it was assurance ukuthi mntwanami khulula umamakho khulula umntwanakho. Ashozi sahamba ke sacasha imoto la. Now we need to go to Mabitleng more bulkleng mamaka. We need to ukuthi songena ekithi cause umntwana simncwabele kuphi ekithi. Ashozi sahamba sakhona ungena ethuneni la kamamami. Sasebenza ithuna la kamamami sasebenza. Now I need to go ethuneni lomntwanami. I cannot uthi ngene ekithi. I cannot access because of asangizi na ngomncwabo. Ashozi umama athi kimi sizosebenza anything onayo umntwana sizoyisebenza simbiza umntwana umama akho uzosinceda ukuthi ayomfetha umntwana. Ashozi bekuna you know ukuthi umntwana uyathengela like lama flea blankets lawo mancane lawa sephepha uthi bekuni flea blanket A1 le bengamgqokisa yona benginayo. Ashozi kamufa yona meo or at least something ibenginayo ngikhipha la kimi nayi iwani unayo. Umama wayisebenza. Ashozi wasebenza lento leyana wasebenza athi thulu uzobona. Ashozi sisebenze ithuna. It was Wednesday
sebenziwa ithuna Wednesday, kwasebenziwa into yomntwana, it was Wednesday. Well, I was chosen Saturday morning. Wangifonela khadi wami lo hlala nomntwana usekithi because of mina naye bese in contact besikhulumisana siyafonelana. Are ke re mama ka utlhakatlhakane wena, are mama utlhakatlhakane, mama o ka lepona, mama o bitsa mama hao o re mama hao wa mochuma. It's uthini? Are ke re mama hao o re wa mochuma mo tshela ka parafini, o bitsa mama hao wena sicela ukuthi uze uzonceda umama. Ore a sithosi ke re ore mama wa ka wa mochuma, ore mosira ga di maiponi Musi umama moshonile umshisa kanjani umamakho umama mashoni akere ore mama ha o chwa mochuma are motho o tlhakatlhakane o tsamaya ka lepona re be re mbofile ka diketana o tshingitse ai mina maisinjalo ya mangaza cause mina ngasi next and ke ngwana ke tla mothusa ke etseng uqandi awusithozile abantu laba bahambile baye kuyabugobela batshela ukuthi umuntu olethe yonke lento le umuntu olwa yonke lento le Thabise uyalulwele ulwethunela ka mama khulwela umamakhe umama wenzeni ura awushozi babatshele every single detail ura khadi makangifonela knows ukuthi mina naye siyakhuluma se right. So she was testing me ukuthi to come because it was a trap. If ever mina nyaya lapha yana zonke lezi zinto lezi zihluphekisa uma ugokwabo libuhafabo bebo transferela konke kimi, but mina uMagobela was like, you are not going there. Akuna umuntu ozombophulula yena umuntu ayigarabele abe asho uri awusithozi umuntu emphakathini bayarasa abiza amagama abantwana abashonile bekabiza abantwana bayarasa abantwana abachamela amabota akhuluma ukuthi bana baba dixoxa ditshila bana bakhwebile basinya bayale ditamati tjaka baka dipotata tjaka uthi umuntu akhuluma izinto afafana uthi awusithozi bangifuna high low bathi ngize ekhaya. I was I didn't this is what I was azange ngiyilapho uthi let me tell you ugokwami uyenze zonke lezi zinto lezi for a full week athakathakani zona tseyo athakathakani urakhali wami angifonela angicheka are hayi man wana abutaka itlakamo or naketlekamo ke tlo ubona uthi ngibatshe ukuthi hayi mina ngimovile ngisahlala lapha na ngihlala khona sengihlala ngewana Sakucela baba kushonila zangu zekhaya sokwenzeni sakuthakatha yini sikwenza yona singakuthakatha mara singathakatha wena hlala nomntwana sekini ngapho uthi hayi ngithi hayi nizoza lokho kuzoba right nizoza ora awushothi ke bathephisha ora awushothi azankaya ugogo waze washona angayanga makedo shona awushothi I went back to Makhosi wangihlambulula wathi my mother la khona rest in peace, even my child rest in peace. Or awushothi family kaufela there is no one, even ora khadi wami lo very close naye abampulelise bangikhoyile ba re ke moloki sathane ibabulelele umama ora awushothi batho ba bayitse neto go regileng. But now I'm the bad person. Akekho umuntu awushothi nake sana family, akekho umuntu engiphila naye enikibo mama usele amo cousin ama extended cousins abantu abadala yibo mama abasekho or akena family. Ifamily ngibitsa abagani bami. I do have a brother but sengiyamsaba cause uhlala nalabantu labo. I don't know ukuthi bami influence kanjani. Angazi ukuthi izinto zakho kwami lezi bezisele asebenza zisale nabo nabayasebenzisa. Ura shows ake batoli bona ke khata ko family ngile. Angifuni next engenza engihlanganisa nefamily yibo bami. Ura shows my father my mother mntwana ami lapha khona ba rest in peace. Cause ugokwam killed my father because of amulwisa. Awusithozi indaba manje wenza kanjani.